market-related salaries, but the thinking le ngemuva mJerusalem. Ngiyasho ke ngithi ke serapela naye aboyithatha le process uma iisisa lethile waqela gwabula wamtawuzisa konke bese uyavuma so uyakukhuluma angeke bese nibikisa umthetho lofakwe sidladla segwenyama angeke niphikise umthetho losofakwe iparliamente input tindlu totimbili sekwendiwani induna emandla enduna noma ahulumende post i-royal assent yemthetho sengikuphi lokungeduka. But why do we accept that then? Because at the time the minister says, I'll give you 8, you get 8 and 7, where is the deficit to come from? Is it reported to the head of state, and what does he say? Because there's been a subsequent budget since le award, now le tampering with the request. What was there any budget accommodation for the deficit, the shortfall? Anybody else, when it's a domestic setup, so good imali ya nyama ngomu, rodra mtutu, kutiara mtutu, tauzama nyao nematu. Nase kute logo puchunga, solo uyehla kule stepis, affordability. Kuna directive ke bekunene yaseKhabongwe nyama navula iparliament I think 2006 athi make electricity affordable. Nyakhumbula. Who listened to that directive? Who heads this country? Ngoba nasela phela lo mnye umsebenzi wakhe ngulokulandzela letinto kuthi uhulumende uyeta i-tariff request ingwenyama ibhekele angithi ngiyamati inkwe ngoba kudliwa ngayo uphi nyalo inkwe wale directive yekuthi to make electricity affordable ngekuthi akasho ngonkwe sesiyabe sesithi-ke sihlushwa bemaphathi angeke balibone fune matinye nkukhu loyo kepha-ke sesifo asibulawa ngini sibulawa nanguye uhulumende as in government i-cabinet emabhuluku ngoba phela sithi nayo i-leadership letindzaba letingumsekenye maswatini tingangani nabe setiyanehlula konke sagcina sithele esibayeni lapha sipelela khona tulo takhona-ke kude lohlala etulu silathi kwemquba kuvunzima noma ungakhona ikucabanga utawucabanga nakusesibayeni ngoba besiyavunza nale nto bekunene